حديث ما يجالو وانكي إسلاما والحديث في سيد الجامع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اغتنم خمسا قبل خمس واشن أدو إسنتين دفن درا واشن سامت آجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجيك إذا تكمان إسني جتشو فدجالو وانكي شبابك قبل حرمك دردرم ما تيسن سامت أدو هندلو من درا نشوفاتو أرانتنا دردرا دين إسلاماتيف أمباسادر هاتانو ilmi rabbii tana jalla jalaalu rabbii likkitti tawaan takka abbaan fadhe shubhaa yoo fide tanun sossoone isiisan haa qaraanuun isiniin jaalawwan kiyya islaama karaa rabbii haqa obsii isarratti hanga rabbii kan keen bira sigayutti shayxaanaa fi nafseen ergaa adaabaati sirraa hin jaalatan karaa jannataatiiji zamanni ammaa kuni kan ajaa'iba qabu kan namuu diini jee waan arkennu sossobu naatu sirriidha jechuun bakka hundaa lallabu waan gaariin deema seeta hoggaa achiisitti as qabu garuu hammeenyasi nama waa beeku malee kan biraa ittiin dhaqqabu dubbannaan bubbee taane callifnaan buqqee taane akkamtu mala dhiiroo dubbii ammaa afaan isiituu dhabne dubbannaan lafti badde callifnaan natti hafte lafti badduus haa baddu hakiim hassanittiin haftuus hin jaatiru diina gara diinaa saahiboo mudubbarri nun cabsin gara diinaa haa barannu ganda keenya furmaata haa taanu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru wanni lafaa kay'an hawaasa kanaa fi masgiida kanaa furmaata haa ta'u homaa takka isinirraan fadhu haa qaraanu eegasii oduu hin sodaannetti diina keessan bakka feetan dhaqaa daawaa godhaan isinin jaa